ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବେଆଇନ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସକାଳୁ 4ଟା ରାତିରୁ ମୋ ଟିମ୍ ନେଇ ବାହାରିଥିଲୁ। ଦେଖିଲୁ ଯେ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ 5ଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛୁ ଏବଂ ଜବତ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାଇନିଂକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଛୁ। କ'ଣ ସାର୍ ଏ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ଲୋଡ଼ ହୋଇଥିଲା? ଗାଡ଼ି ଆନ୍ଦପୁରରୁ ଲୋଡ଼ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭୋଗରାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ସାର୍ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଧରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାଲି କାଢ଼ିକି ଧରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଫିଆମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସର ପଡ଼ୁନି, ଏ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆମେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖୁଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ। ये जो बाली गाड़ी केते कोण अटक है? आज सकाळु 4:30 राति आम बाहरिकी एनफोर्समेंट रास्ता जहाँफल कि आम सीरियली गाड़ी चलता जहाँफल कि आम 5टी गाड़ी जो आम सीज कर से गाड़ी 5टी को आम माइनिंग को हस्तांतर कर गोटे गाड़ी फेरार अच्छी जो गोटे गाड़ी आम जेहेतु गाड़ी लाइन होता आम 2 जन थी आगे आम रहा भितर से पछ को बैक कर गोटे गाड़ी फेरी जाइए बैक कर पलि जाइए ना आम फटो थी नंबर थी निश्चित फटो रखी पानु जेहेतु आम आगे थिलु पछरे से गाड़ी थी बहुत पछरे थी तेणु से बैक कर पलि जाइए तेणु आम डिस्टेंस जो फटो उठी क्लीयर जना पड़नी। केते ड्राइवर अटक रखिले सर? 3टी ड्राइवर अटक रही आउ 2टी ड्राइवर फेरार रही। हमारी गाड़ी हाँ ना ड्राइवर ने कौन किया? गाड़ी विषय की बाइक नंबर हाँ वर्तमान 3टा गाड़ी नहीं चलो।